Nopa inglés okpit, roquea tu mente, let's go, let's go. Aprende inglés y tal también. De lesson ya shlikishta ora y ni. Sube el volumen, siente el poder. Compite el inglés, vas a vencer. Vime vilenik pisili hlumal ha into hame nopa ingles okpit bintitea klitikia tikinto hame bishia kaltikta ingles te bitikia pastikta nakaviltik te ya sahkupaktik ya mestiktek apale ya pasikta pierte piso y bitikte ya pasikta nakaviltik into hame ya spastata ya dikte video into pero bintitea kalbeshinto pasek me va suscribir y akbek me like te video pakitashkota yantik me diktatik yumetelikotik a Bishia kaltik ta ingles dia mesk apaltik ta ingles kaltik sweep the flow sweep the flow entonces hasta kaltik ya mesk apal de shotike I sweep the flow I sweep the flow hay kaltik ta un oración Bishia kaltik de pasik trapear te piso ta ingles kaltik mop the flow mop the flow I mop the flow ya suktik de platotik ta ingles kaltik wash the dishes. Wash the dishes. Entonces ya está akaltik. I wash the dishes. Ya kaltik ta inglés ya sak upaktik, pero ta lavadora. Ya kaltik ta inglés. Do the laundry. Do the laundry. También ya sak tak aptike. Ya sak akaltik. Wash the clothes. I wash the clothes. Ya kaltik ta inglés ya pasik tener te kamatik. Ta inglés ya kaltik. Make the bed. Make the bed. I make the bed. Bisa kaltik ta inglés de yahluk estik teh basuratik. Ta inglés ya kaltik. Take out the trash. Take out the trash. Tas lahibal hamete yah pasveeltik. Bisa kaltik ta inglés. Cook the meal. Cook the meal. Yasta kaltik. I cook the meal. Y bititia kalbeshukole hame pasek me basuskribir telit tawanti canal y agbek like pa que chashkota yantik me diktatika hainto hame no pa ingreso pit y nos vemos en la siguiente entrega. Cheers, guys.